Zwa u nangiwa vhurangaphanda lihoro matavhini a lihoro zwi a thuthoma fhedzi vundu la Limpopo ḽi khou dzumbama uri ḽi khou tikedza vho-Ramaphosa kha tshiṅwe tshikhala tsha u vhusa. Mafhungo thoma na mulanga vundu Vho Mathabatha kha vhutambo ha u pembelela mabebo a lihoro nga mugivhela. What we are simply saying, comrades, is that when the curtain opens, that we should start campaigning for the leadership for the presidency of the African National Congress. There is absolutely no doubt that we as Limpopo are going to campaign for Cyril Ramaphosa. Uto amba izwi vha vho vulela maṅwe matavhi vunduni ane nawo a khou tikedza zwa u khethwa president kha tshikhala tsha vhuvhili. We believe that is the right man to take us to another 5 years. Those with an aspiration to become president, they must wait. Their time will come. Experience tells us that all conferences where we had a contest, it gives birth to smaller parties that are eating out of the organization, the ANC. Uto amba izwi vha vho vulela maṅwe Madzingu vunduni ane nao a khou tikedza zwa u khethwa president kha tshikhala tsha vhuvhili. Madzingu la Nomeni Mashavhane naho vhonga u sa ṱoḓa u bvela khagala kha fhungo iḽi fhedzi nyambo yavho a i ngo fhambana na maṅwe Madzingu ane a khou tikedza president. Nomeni Mashavhane region has always supported the president, has always supported the president of the African National Congress, President Cyril Ramaphosa. Musaukanyi wa zwa polotiki vha ri zwa u sumbedza u dzhia sia ḽavho nkhetheni hu tshi kha ḓivha zwino zwi nga vha na masiandaitwa a zwa polotiki. It is better for members of the ANC to wait until the party allows them to start campaigning for their candidates. This premature announcement is a ploy to apply for jobs under Cyril Ramaphosa. Vha Madzingu a lihoro afha vunduni vha vho pfala vha tshi swaswara zwa u ḓo khetha mudzulatshidulo Vho Mathabatha kha vhuṅwe ha maimo a rathi mahulwane kha lihoro.